Tusi noqapaq munasqa kuyamasi. Watejmanta qankunawan kuska kichariy Diospaq qillqasqanta. Kay quechua parlaypi noqanchik sapa día aska yachayta tarispa kasanchik. Kay días parlanchik perdonmanta. Mana facilchu perdonay runa masinchikta. Nitaq lluqsiy mask'aq perdonta o mañakuy perdonta runa masinchikmanta. Kunan tiempoqa tukuy doctores, psicólogos niwaspa kasanchik. Siqan allinta kawsay munaykichayqa qallarinayki tiyan kachariyta tukuy llakiyniyta chantapis rabyaykita perdonanaykipaq runa masiykita. Chantapis niwanchik qankunaqa allinta ruwawaqchik perdonakuspa runa masiykichikmanta. Si qankuna mana allinta ruwarqaykichik chayqa, entonces correy runa masiykita mask'amuy perdonakuy nispa. Chaywanqa manaña kanqachu estrés, ansiedad, sumaqtataq puñuy atisun. Pero a veces noqanchik aycha runas kanchik mana chayta ruwaspa kanchikchu. Sut'ita willawanchik Diospaq palabranpipis kayta. Chaypaqtaq invitayki kicharinata kay libro de Levíticos capítulo 19 versículo 18ta. Uyarispa kay. Ama bengakuychischu amataq llaqta masiykikunawan phiñakuychischu. Aswanqan kikinta hina runa masiykita munakuy. Noqa Señor Diosniy kani. Diosninchik kaypiqa k'amispa kawanchik munakunata noqanchik hinata runa masinchikta. Chantapis mana bengakunapaq mana allinta ruwawaqtinchik. Kayqa mana facilchu. Diosninchik a veces mañawanchik mana allin ruwayta noqanchispaq. Pero sichu Señor ninchikwan sapa día kawsaspa kasun chayqa, seguramente uchikamanta noqanchik yachasun perdonayta. Hampita hina apamusun perdonwanqa cuerponchikman sumaqta puñunapaq, paz tranquilidadta tarinapaq. Aska yachaykunasta noqanchik tarispa kanchik Diospaq qillqasqanpaq. Chayrayku ama faltaychu k'aya, waq yachaykunasta tariykusun pero kuska. Bendiciones.